Drone peledak yang dirakit pasukan Rusia terekam membombardir depot amunisi lapangan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, awak drone Rusia selalu siap untuk melakukan pengintaian cepat dan mengirimkan koordinat ke operator drone peledak. Drone yang diluncurkan langsung mengenai depot amunisi lapangan Ombrek 63 Angkatan Bersenjata Ukraina. Konsistensi dalam setiap tindakan adalah kunci keberhasilan, klaim militer Rusia. Ledakan dahsyat tampak jelas menghabisi amunisi Ukraina. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan Rusia kali ini. Namun sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan dalam video ini. Пунктов Причистовка и Угледар Донецкой Народной Республики уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригад Всего поражение 86 подразделений. В районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области.